Pozdrav ljudi, dobrodošli na novi video. Danas se nalazimo ponovo u parku, radimo trening za gornji dio tijela. Trening se sastoji iz dvije rutine. Prva rutina radimo ruske zgibove, radimo 4-5 serija, maks ponavljanja. Znači, kao što sam naveo u prethodnom videu, imam povredu podlaktice i ramena, morao sam zalijepiti ovu traku da mi koliko toliko smanji bol, pa ćemo vidjeti kako će ići ruski. Uglavnom, 4-5 setova, maksimalno ponavljanja. Idemo raditi prvu rutinu, onda prelazimo na drugu rutinu. Fight for my attention, for your ascension, you must prove. Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move.
the game over.